Nalazimo se u Makai 37, prvom trupu novog broda, novog brenda koji se proizvodi u Hrvatskoj u pogonima Salona Yachts. Brod je jako zanimljiv, riječ je o motornom katamaranu koji nije napravljen na temelju katamarana koji bi mogao biti i jedrilica i motornjak, već je rađen od početka isključivo da bude motorni katamaran. Brzi motorni katamaran, ima raznih opcija pogona, ali u svakom slučaju je brz. Ono što je još zanimljivo ovdje je što je unatoč sportskom duhu broda zapravo jako udoban za krstarenje. Sad smo trenutno u manjoj kabini koja ima veliki bračni krevet kojim se može prići sa strane ili sa donje strane. Još jedan ležaj ovdje recimo za dijete ili treću osobu. Još veća kabina, ovo je ono što bi rekli vlasnička kabina. Još veći, još komotniji krevet, još više prostora za spremanje stvari. Zaista ogroman ormar gdje stane puno odjeće. Još mjesta ovdje ispod prozora. Ujedno ti bočni prozori pružaju stvarno jako lijepu svjetlost prirodnu i može se jednostavno zamračiti sa zavjesicama. Kupaonica u vlasničkoj kabini je ista, odnosno zrcalna kao i s druge strane. Dakle, odvojena tuš kabina sa malo sniženim podom, tako da sve što se moči kad se zatvore vrata ne ide u ovaj dio gdje imamo umivaonik. Evo nas na prostranoj provi, mjesto idealno za sunčanje. Komunikacija sa salonom je izvrsna zato što imamo direktni pristup preko stepenica. Prostor je jako ugodan i koristan, može se koristiti na razne načine. Ovdje je jedna zgodna stvar. Ako vežemo na rivu provom, imamo stepenice kojima se možemo poslužiti ili za kupanje. U tom slučaju se otvaraju ograda. Ovdje je vitlo za sidro i upravljač. Sve na dohvat ruke. Ono po čemu je Makai poseban je ovaj zaista ogroman kokpit. Nešto netipično za motornjake, pogotovo na ovoj veličini. Krmena platforma na kojoj ima puno mjesta. Imamo i krmeno sidro sa električnim vinčem i mjesto za pospremanje bokobrana. Onda dalje imamo tu veliko spremište ispod sunčališta. Zaklopiti. Veliki prostor za druženje, za objedovanje. Stol se može otvoriti. Imamo stvarno veliku površinu za fešte. Sjedalo se može pomaknuti, ovisno o potrebi da bude za sunčanje ili kao klupa za sjedenje. Praktične stvari za odložiti čašu, rukohvati. Ova stranica se također može pomaknuti ako želimo sjediti u vožnji, gledati prema naprijed. Makai je opremljen veoma snažnim jamarima od 370 konja sa svake strane po jedan. Ova verzija je izvedena sa Z-Drive nogama, a u ovom motornom prostoru gdje ima stvarno puno mjesta za manevar, ima još raznih uređaja koji povećavaju luksuz boravka na brodu. Krstarimo polako 5 čvorova. Brod je jako tih u ovom režimu rada. U kabinama je ugodno, dakle sa 5 do 10 čvorova možemo stvarno u miru kruzati.